Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari kita resikap guna bengket ngikuti kebaktin pekan doanta ibas wari enda. Mari si benakan kebaktin ta. Ibas gelar di bata bapa sinepadoni ras isina dingin mereken kegeluhan idoni enda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus si jadi Tuhan ras nebusi kerinana. Ibas gelar kesah si badia, si pengasuk kalak si tek, mentasi rebage kini seran, ibas kegeluhan. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Mari ras kita rendai muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 300 siwah puluh siwah. Mari ras bas pertoton ertoto kita. Isahkan kami bui bujur man bandu Tuhan, sebab tetap dengar lid iberikan kam kesempatan man kami, guna ngorati kerna katandu. Kam kapken ulu gegeh kami, dengan kepentaran kami. Ajari kami gelah ngasup dengkeh kenca alu mehuli, bagai pe makekan katandu bas kegeluhan kami. Pakekan kemahendu guna nurikan kerna katandu, pengasuk perpulungandu guna dalankan pedahdu, kelah kerina kami ngasup, jadi pengikut Kristus si setia, ibas kami ngakuken kam, jadi Tuhan ras juru selamat kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami mindo perkuah atendu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 142 ayat sada sehwalu. Iogeken kami isina nina bagenda. Ndenden Daud tupung ia ibas gua, pertoton, erlebuh aku man Tuhan, man bana aku mindo penampat, man bana kutungkasken kerina ukurku picet, kuturiken man bana kerina kesusahanku, tupung tumpat ukurku, ietehna kai si arus kubahan. Ibas dalan si ateku kudalani, enggo itogeng imbangku siding lako nidingi aku. Tupung kutulihken ku sekelewetku, lalit si banci nampati, lalit ICP si engkawali aku, ICP lalit si emperdiateken aku.
O Tuhan, nderku aku mindo penampat, kam Tuhan, kam kap man inganku cicio, kam ngenca sura-surangku ibas kegeluhan enda. Dengkahkan min perenderkuhku mindo penampat, enggo gedap aku ibas ukurku gulut, pulahi min aku ibas imbang-imbang kunari. Megegeh sa ia rimbangkan aku, tangtangi aku ibas kesusahan kunari, maka tupung bang sandu pulung, aku pe banci muji kam, erkiteken kini ulindu man bangku. Senina rasturang sini ikalangi Tuhan, ibas kita ngikuti kebaktin pekan doa bas paksa enda, kita ertoto ibas kini seran kainge si rusur si belaskan. Sebab erbagai-bagai nge kini seran sinder paku bas kegeluhan ta. Kini seran banci nirangken kita ras Tuhan, sebab lanai kita tek, maka ia sinampati dengan mulahi kita. Mungkin banci pernah jadi. Lit kadeba arkiteken kini seran reh rembak na ya ras Tuhan. Sebab lanai bolit akap na isepe teman siakatan Tuhan si banci nampati. Bagai pelit ka kala si ngenen kini seran enda, jadi salah sadat cara Tuhan guna empetangkas kuasana. Sebab kenca ia pula ibas kini seran nari, itehna sura-sura Tuhan ibas kegeluhena. Tapi labo piga kalak tahan dengan megenggeng ibas ngalaken kini seran. Bagaimana pengalaman Daud tupung ia ibas gua, sada perbeben simberat kal kempak ia, arkite-kiteken la ngadi-ngadi ia ya aya, iuru-uru, janah pelit sura-sura guna munuh ia, labo arkiteken salah lepakna. La akap nalit dalan nape, lit niat Saul guna munuh ia. Tapi itehna makana Saul kalak si sekala raja singgo itangkuhkan jadi raja. La yang git melketitanna man kalak singgo itangkuhkan Tuhan, jadi sekala pemimpin Israel. Canah pe adisinen hubungan kekerabatan cukup dekat, sebab ia mamana anak Saul si empoina. Tapi kiteken kerangapan kekuasaan dai, bagai pelangasup Saul, makana Daud lebih ipujikan asangken ia, beli dan gelarna asangken ia, erbanca empeturah erbagai-bagai biak si lapayo. Biak merawa bagai pe ukur guna munuh Daud endama empeturah kini seran simberat kal ibas Daud. Makanina kutungkasken kerina ukur kupicet, kuturiken man bandu kerina kesusahanku. Sebab labo nari ia kapna banci lit dalan, guna banci pula ibas kini seran tumpat kelukurna ngenen kini seran si sehman bana. Makana arah japa pelit siding si banci meneken ia. Ijanari pe labolit iidah na penampat si banci mulahi ia. Ise pe labolit singkawali ia dengan memperdiateken ia, sebab kalak simbelin, kalak simbisa si ngelawan ia. Kujakap ndu ia laus, kujakap ndu ia kiam mindo penampat. La idaramina gegeh ibas manusia nari, la ipindo na penampat arah kalak sir kuasa, entah nape hubungan kekerabatan si banci empelembab pusuh Saul. Tapi idaramina Tuhan si banci empengadi rawana dai.
maka tupung lit kesempatan nape si tuhuna guna erbalas la ilako kena. Sebab engkai beliden kuasa Tuhan erdahin guna ngajari pusuh peratenna. Maka naserkau dengan ngandung ia mindo penampat man Tuhan. Sebab nina Tuhan kap ingan cicio si banci erbahan caseh sura-surana la erbalas. Tupung ian derku mindo penampat man Tuhan. La ia gedap ibas ukurna gulut lang dakam lit ngade bakala gedap ibas ukurna gulut seh makana bene. Ibahan nama sila arus ilako kena. Tapi Daud mindo gelah ula ia gedap ibas ukurna si gulut. Pulahi min aku ibas imbang-imbangku si megegah. Labo aku ngasup ngelawania nina. Sebab itah na ngegegeh na. Tapi ibere kena Tuhan si perkara. Adi iakin kari si lepak. Tuhanlah ngukum sa. Adi aku kin kari si salah. Tuhanlah si ngukum aku. Lit kesempatan. Janah lit pe pengajuk. Guna erbalas. Tapi layang git ngelako kenca. Tetap ipindona Tuhan sinang tangi ia. Ibas kesusahan nanari. MC iblas kena ibas pertoton. Maka kita pe erbagai-bagai ngenda pengalaman geluh ta. Ibas ngalakan berbagai-bagai kinisran. Banci kinisran si rehman bantai pe. Labo ban si legi tapi reh. Pindolah man Tuhan. Maka ia sinampati dengan empegegehi kita. Darami dalan sueras peraten Tuhan. Maka lah kita juru. Lah kita bene. Tapi tetap kita ngeluh ibas kebenaran Tuhan. Dingin pe tetaplah kita artoto amin na pe melala kinisran. Adi tangis kinateta mindo man Tuhan serko. Turiken, tungtungken kerina. Ulaban li si tading-tading, sirban cagulut ukurta, gelah salang sai pusuhta. Sebab adi kinisran yang goreh dakam. Labo mon mawon tersilahi. Tapi si pindolah gegeh man Tuhan ibas pertoton. Gelah ngasup dengan megegeh kita guna ngala kenca. Melala kinisran. Si man mawon latar balengi kita nari pusuhta. Si lakin ngasup nari kita mulahi dirinta ibas kinisran ni nari. Tapi ingatlah. Labo ipelepas Tuhan kita kemalun. Labo ipelepas Tuhan kita lalap. Ngenanami berbagai-bagai kinisran si jadi ibas kegeluhan ta. Bagai pe sinen kuga kalak Kristen si merap marpar ngenanami kinisran arkiteken mempertahankan kini teken naman Tuhan. Enda baci senembas tadingken gia Tuhane atena sebab erban saya ngenanami kinisran. Tapi arkiteken mejile hubungan naras di bata te iya lape ia erbalas. Pasti dibata masangken sa. Sebab pembalasan ne lah hak manusia, lah baginta, tapi bagin dibata. Maka ipindo Daud dibatalah. Si negu-negu ia gelah ula ia gedap. Ibas ukur na gulut. Maka kita pe ula sempat gedap. Ibas ukur ta gulut. Maun-maun adi gedap kita ibas ukur ta gulut. Artoto pe banci erbanca lah kita salang dulkaskan isi pusuhta. Sebab siukuri lah kak pantas yang dak walau kena teta. Tapi bagaimana jadi? Kerina kalak ngenanami kinisran bas ngeluhena. Isikin kap dulang. Kalak bahaya kelpeia. Bicara sungkun dugulut kang pernah ukurna. Beluh kelpeia. Pernah kang gulut ukurna. Si melala kelpe temanna. Pernah kang gulut ukurna. Silar teman pe. Lit kang senang akapna. Sebab engkai. Ading guluting her teman. Rekaikin her teman atena dungna. Sebab engkai ibas hubungan pertemanan nepe. Banci empeturah gulut ukur.
Tapi di banci milik kata manta langguluti. Kita pelangguluti ia pelangguluti kita. Bagaimana ibas hubungan kekeluargaan? Ukur mahuliai pe banci salih jadi gulut ukur. Sebab kai direspon tidak positif. Makana kai pe si jadi man banta tah kini seran kai gia reh man banta. Kuga gia bentukna. Kuga perehna makanggo jadi. Tetaplah mindo gegeh ibas Tuhan nari. Gelahna perhatian Tuhan, kuasa Tuhan. Ngazari kita tetap patuh man bana. Tutus kita artoto. Janah si pindo penampat ibas Tuhan nari. Gelahna ibrena gegah. Si luar biasa guna ngalakensa. Amin. Mari ras kita artoto. Sampati kami Tuhan. Ibas kini seran si sangana rehman kami. Ajari kami Bapa guna ngikutkan peratendu. Kamlah simulahi kami. Maka tuhu-tuhu kami pula. Bere maka kami ngasup. Guna ngikutkan ras dalankan peratendu. Kesusahan kini seran si rehman kami. Te kami carandu guna ngajari kami. Gelah reteguhna persadan kini teken kami kempak kam. La bene kini teken kami raslah kami gedap iba syukur kami gulut. Sebab Tuhan singangkatkan ras mulahi kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Nintalah sekala-sekala. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate. Jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Pateluariken. Nggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata Bapa. Sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janah lid sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibatasi jadi palas ibas kita ersembah. Kubaba ateku persembahan pengatakan bujurku. Janahku ertoto man bandu. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ras kita rendai ibas kitab dendenta. Nomor 370 siwa. Mari ras kita ertoto. O Tuhan, aluken kam dengan pasu-pasundulah persembahan kami, kelah banci pe ipakeken, sentudu peras peratendu, ibas nehken kekelengan bagai pe pembarkan beritandu si Maria.
Itotoken kami pe kerina anak-anak ndu ibas kerina kecibal geluh naras pendahinna. Tuhan sinampati dengan mencukupkan kai pe si perlu kempa ia. Ertoto kami man bandu Tuhan, gelah kam simpegegehi kami, empengasup kami ngidah perhatian Tuhan, ibas erbagai-bagai arwate kebiaran, kinisran, subuh arah pinakit, keadaan ekonomi, bagepe tantangan zaman enda, si empeturah erbagai-bagai kebiaran ras kinisran. Peteguhindu Tuhan ibas kuasandu perpulungendu, si ngadi ibas pendahin, erkite-kiteken perusahaan ingan na erdahin, empengadi ia. O Bapa sini surga, ibas kuasandu, tetap ia berjuang guna keperluan geluhna. Bagepe anak-anak ndu, singena nami kini seran erkiteken anak lah bagi ukur, Tuhan sinampati gelah banci ia jera dengan robah. Dikune Bapa ras nandela siangkan empeturah kini seran nandangi anak-anak, Tuhan sinampati gelah banci resada perari. O Bapa sini surga, rembarnalah beritandu si meriah iberitakan, aminna pe anak-anak ndu ngenanami kini seran. Tetaplah iidah kami, kuasa penampat Tuhan, ibas kejadin kaipe si sehman kami. Apuli dengan pegegehi pusu peraten anak-anak ndu, singenanami erbagai-bagai kini seran si sehman bana. O Tuhan pasu-pasundu kami, pasu-pasundu kerina serayan duras ngawan perpulungandu, gelah ula menyerah, tapi berserah, ibas ngalaken erbagai-bagai perbeben. Reh kami ngendeskan kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Alo kelah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, si enggo nenahken kam, ku kemulianna si rasa lalap, ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Iange simada kuasa sehrasa lalap. Amin. Sangat tetap sehat. Tuhan si masu-masu kita kerinana mejuah-juah.